Pemirsa, wangunan Meru tumpang sia ring Pura Pedarman Arya Gajah Para Pura Agung Besakih, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, puun ring tanggal 11 Januari. Meru sane wau kewangunan inucap puun sangkaning keni sander tatit. Pemucuk pemangku Pura Agung Besakih, Jero Gede Anglura Bendesa, mausang wangunan Meru sanipun inucap pina kewangunan Meru tumpang sia, sani megena ring Pedarman Gajah Para. Meru pun sawatarek galah kali tengai, sangkaning keni sander tatit ritat kala sabedres ring Besakih, Jero Gede Anglura Bendesa mausang, Meru sanipun inucap wau kewangun, turwangunan durung meplaspas mawinan pewangunan ring wangunan tiosan kantun memargi. Tios Meru tumpang sia sanipun, Jero Gede Anglura Bendesa ngewauhin wenten pelinggi menjangan seluang nampak wangunan Meru taler pun pemadam sampun rau ring lapangan punika taler saking baga kepolisian Polsek Rendang baik katandane sampun meperkanti sarang Bendesa adat Besakih indik bayu punika. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.